Erza dan Ezra Family. Erza dan Ezra Family. Asik. Hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Erza dan Ezra Asai. Karena ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Drop it over my phone. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Erza dan Ezra Family. Asik loh. Ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Shorty got a face to make you go out. Drop it over my phone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.